Uyingenza ukuthi-ke nginibiyelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofuna khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ungena kule channel wenza kulesikhaya ucindezele usubscribe uthola zonke ezinye i-poster kuyo-ke le channel yethu ehamba phambili. Uyingenza ukuthi sekuvele ukuthi sekushona abantu-ke abangu-21, izingane ezingu-19 nabantu abadala-ke abangu-2 engozini eyenzeke lapha ku-N2 ngasophongolo ngolesihlanu. Uyingenza ukuthi ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha-ke nokuxhumana nomphakathi KwaZulu-Natal umnumzane Sipho Hlumuka udluliseke amazwi enduduzo-ke emndenini-ke nakulezo noma kulezo ihlobo kunabathe bathinteka-ke kule ngozi enyantisa igazi. Abantu abaningi kade-ke bekhuluma ngayo ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke umpendulo utsotsi wendawo Mpungose uthi-ke bo-driver-ke bama-side tipper kunakelephi naqeda-ke abantu kangaka. Kanti-ke uSipha Mlondo uthi-ke kuyoba yinhlahla kungelona-ke wayesebhala-ke elinye igama elenzeke le ngozi futhi-ke madoda saze-ke safelela. Kanti-ke uSiboniso Buthelezi uthi-ke nigijima-ke amarali noma-ke nigijima ezinkantolo niyonukisa khona imilomo enuka-ke indlala neseka-ke osopolitiki abantshontsha-ke imali yethu nithi-ke bamsulwa. Lokhu okumele ngabe-ke niyakulela cha-ke anikulweli-ke nilokhu nibalisa lezi ngozi noma-ke ziyaziphinda eThekwini. Umfana-ke waseSwazini wabaqeda abantu eGoli. Uyingenza ukuthi kanti-ke uNhleki Nhlomo uthi-ke kwaze kwanzima inkosi emndenini hlalani-ke enkosini noma-ke kunzima. Nangifisa ukuthi ngizumula ekhaya ukuthi wangicabangani ngalo daba njengoba abantu abaningi bebuka-ke begxeka-ke o-driver oyingenza wethu. Ngakhohlwa ucindezela usubscribe mina sekuyivala kanje.